माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 मार्च को हमारे असम के कोकराझार बोडोलैंड में आ रहे हैं। इसीलिए मेरी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नरेंद्र मोदी जी से मैं इसी समय कहना चाहूँगा, सूचना देना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कोकराझार से 200-250 किलोमीटर जहाँ पर सिलीगुड़ी गेट है, वहाँ पर ब्रॉयलर का सिंडिकेट, गाहरी सिंडिकेट और कोयला का सिंडिकेट और पान का सिंडिकेट बहुत दिनों से चलते आए हैं। ये हम लोग फेसबुक से देखने को मिला है, यूट्यूब से देखने को मिला है, सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से हम लोग ये जानने को मिला है, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ पर सिंडिकेट चलते आए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये गुजारिश है, मेरा ये अपील है, मेरा प्रार्थना है, क्योंकि आप जब बोडोलैंड में आओगे सबसे पहले आप ये सिंडिकेट बंद कीजिए, सबसे पहले ये सिंडिकेट बंद कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सिंडिकेट होने के वजह असम के जो मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ पर मूल्य वृद्धि हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वृद्धि हो रहा है। इसीलिए मेरी तरफ से बहुत अपील है और गुजारिश है और प्रार्थना है, जब बोडोलैंड में आके आप ये सबसे पहले काम कीजिए, ये सबसे पहले आप बंद कीजिए, तो बहुत बोडोलैंड के लोग बहुत खुशी होंगे और मूल्य वृद्धि से आप बोडोलैंड के लोगों को सुरक्षित कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि जो आपके बीजेपी के साथ जो हमारे बीटीसी काउंसिल में बीपीएफ सरकार है, सुना है बहुत लोगों ने कहा है, जो फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से और ये इंस्टाग्राम से हम लोग ये देखने को मिला है, जो बीपीएफ सरकार है ये सिंडिकेट में शामिल है। मुख्यमंत्री सिंडिकेट मुक्त असमक बुढ़ा आंगुली हाग्रामा होৱাৰ লগে লগে বিটিচিত আৰম্ভ সিন্ডিকেট ৰাজ। চৰকাৰ গঠনৰ লগে লগে শ্ৰীৰামপুৰলৈ আহিল নতুন সিন্ডিকেট। মাটি বিক্ৰী কৰি নিৰ্বাচন খেলা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 2 মাহতে বিটিচিত আৰম্ভ হৈছে সিন্ডিকেট ৰাজ। বিটিচি চিফৰ ছত্ৰছায়াত একাংশই উলিয়াই লৈছে সিন্ডিকেটৰ জৰিয়তে নতুন বাট। 5 বছৰৰ পিছত শাসনলৈ আহি শ্ৰীৰামপুৰত নতুন ৰূপত আৰম্ভ হৈছে সিন্ডিকেট। শ্ৰীৰামপুৰ গেটত প্ৰতিনিশাই কোলা টকা সংগ্ৰহ কৰিছে হাগ্ৰামাৰ আশীষত। জানিব পৰা অনুসৰি কেইজনমান নিৰ্বাচিত এমচিএলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ। এই চক্ৰটোৱে শ্ৰীৰামপুৰত চলাইছে গাহৰি, ব্ৰয়লাৰ, কয়লা আৰু পানৰ সিন্ডিকেট। শাসনলৈ অহাৰ পিছত বড়োভূমিৰ এনে সিন্ডিকেটক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বিধায়কসকল। এনে সিন্ডিকেট বিজেপিৰ ছত্ৰছায়াত হোৱাৰ অভিযোগ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। এনে সিন্ডিকেট মুকলিকৈ হোৱাক লৈ সৰব জ্যেষ্ঠ বিধায়কজন। প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতো সিন্ডিকেট আছিল, তাৰ আগতো সিন্ডিকেট আছিল, এতিয়াও সিন্ডিকেট আছে। সকলো ক্ষেত্ৰত সিন্ডিকেট, গেটত সিন্ডিকেট বহাই দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰো নিৰ্বিকাৰ আৰু বিটিচি চৰকাৰো নিৰ্বিকাৰ নহয়। এই তেওঁলোকৰ পৰোক্ষভাৱে সহযোগ নথকলে এনেকৈ সিন্ডিকেট হয় নেকি? আৰু সিন্ডিকেট এটা অসমৰ কাৰণে ব্যাধি। এনে সিন্ডিকেটক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদৰ। বিটিচিত চলা সিন্ডিকেটৰ বাবে বিজেপিক দোষী সজালে বিধায়কজনে। এইখন চৰকাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সিন্ডিকেট ৰাজৰে চৰকাৰ। বিটিআৰ হওক, অনা বিটিআৰ হওক, কয়লাৰ পৰা মাৰ্গেৰিটাৰ পৰা লৈ আপুটো ধুবুৰীলৈকে, বক্সিৰহাট, শ্ৰীৰামপুৰলৈকে সকলো ঠাইতে সিন্ডিকেট। গতিকে এইখন চৰকাৰ চলি আছে সিন্ডিকেটৰ ওপৰত।
হাগ্ৰামাৰ শাসনৰ আৰম্ভণিতেই সিন্ডিকেটে গা কৰি উঠাক লৈ বিটিচিৰ পৰা দিছপুৰলৈকে উঠিছে গুণগুণনি। লক্ষণীয় হ'ব অসমক সিন্ডিকেট মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাগ্ৰামাৰ সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।